West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Multi-Utility Building Ahong Jayalong Autonomous State Demand Committee ASDC Karbi Student Association KSA Karbi Nimso Jingthurasong KNCA Chilang Petpen sit-in demonstration kachesong ajaimek kapaman pon bangso kachesong ajaimek alongpen Assam Chief Minister Aphan Panongsi Pinpuralo Panongsi Hamren Deputy Commissioner Arideng Pinpuralo Pajirpon bangso Pinpur Alo along ke Jongdun ke 1951 aningkan Karbi Anglong Ahoi kasiritang ateng dothip nangji lapen Meghalaya adu Ahoi along an BOP Piponangji Sonsi West Karbi Anglong adu Ahoi along Meghalaya pen kaselam voter list ingthanangji lapen saisama pen chenglok kinang sot adim an BOP Kimponangji School hospital setami adu Ahoi along Biponangji lapen ke kacheleng atuwar tami selam nangji pupen kaprek kinang sot an Pinpur alu along Jongdun media tu bangke misinformation people langsung misinformation tu bangke labangke bondar paka isu musik pulo nang tu pani tami menan media bangke chief minister pulo bangke border isu pentang kachara babai lake 23rd ni 22nd bangke labangke 23rd ni chief minister statement kala halo nasi kena सबका विकास पूरी देख labangke puri det un labangke we cannot accept का हिस्सा है वो हम ले लेंगे the policy decision ऐसा सोचा agreed between लेकिन हम लोग Assam government and Meghalaya government because the policy itself the give and take policy itself became provocative and prejudicial. Therefore we protest time and again since last year that it should not be implemented, the policy should not be implemented and there should not be there should not be any tension to be created in the border areas of Karbi Anglong between Meghalaya. Dah bangke nona ke Meghalaya Chief Minister bangke alang muni na tuam fan aning ke pithi muni na tuam fan pasti cebong ji pu asbis sabatai kai ibong asil bang sopena ajok si dalam tang tarik orang ini bangke ha mukro long bangke cebong long poblo. Kalau Chief Minister tu bangsila bangke harapan aning ke pithi alam si ning jirong pusin itu ASDC KSC pen KNC pen kaning Asal parti itu bangke kerjaan dan MLA akhirnya mesti segala fungsinya itu semua anu persoalan orang komputer itu semua segala fungsinya dan ini sistemnya nian ini semua itu semua apa fungsinya itu asal itu alam itu komputer kenapa alam itu dia Bapak itu given back polisi kachesong election Hamren pen Mohenrong Pi News Fast Karbi Anglong